albabu sabi'u dambugal jeeɗiɗa ɓangal sifatu sola no yewta en sifaji fi julde juste no nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam juuliri noon haray ko ɗum dambugal ngal yewtata en. goto kala e men yo jento ɗo dambugal ngal lanno dambugal ngal ko jeeyangal e ɓurgal e juutude e dendanalngal dambude koni ko e deftere nde. haray kala sifa no dambugal ngal yewtiri en ɓaynamin Abdoullahi Kala windi wona min wowli, wona baba wowli, wona ustage an wowli, ko arrasulu alayhi salatu wassalam woni ko maakoji maɓɓe on ɗen fillitade. kala tawɗo dambugal ngal no sifori noon no juulirte lurri en o juulirta noon haray en torike mo yo o sansu o jokka ko dambugal ngal wi'i kon. an abi hurayrata ƴettama aba hurayrata radiallahu taala anhu anna nabiya sallllahu alayhi wa sallam qala nelaɗo maki ida ɓumta sa immanike ila solati faade e julde nden premier ko watta fa asbihil wudu a timmin salligi on taw ko andingol en premier e fi moƴƴingol julde nden ko moƴƴingol salligi on taw mo diwi salligi on cikkoyke ka julde hara julde nden moƴƴoyta. summa taqbilil qibla refti fewtaka qibla fa kabbir habbira summa qra refti janggama tayassara kala konko newi maa kawnude e ma min alqur'an immorde alqur'anare nde. summa ka refti waɗa ruku hatta tatma'inna ha deƴaraki an ko a ruƴƴuɗo. summa fa refti ɓantoɗa hatta ta atadila ha fotodira qa'iman ko a dariɗo. summa sjudu refti sujja hatta tatma'inna ha deƴa sajidan ko a sujjuɗo. summa fa refti ɓantoɗa hatta tatma'inna ha deƴa kadi jalisan ko a juuɗiɗo. summa sjudu refti sujjita ɗimmum hatta tatma'inna ha deƴa sajidan ko a sujjuɗo. summa fa'al dhalika refti gollirani fi solatika kulliha e nder julde ma nden nde fof. akhrajahu sab'a ko jeeɗi ɗo ɓen yaltini hadison wal lafzu lil Bukhari. haray mo siɓɓe julɓe dendanangal farillaji julde ɗin 14 ɗi naati e nder o hadise goto timmuɗo ɗo ko si a faami ma si a faamali. haray ko andingol en mo juulay o salligoto taw mo juulay julde makko nden sella o fewtay qibla. premier e golle julde nden ko habbirgol andingol en no hikkiɗon yontigi janngo ko newanimo e qur'an wona sunna imamuji on daragol yeeso yimɓe ɓen ƴetta bindi ɗi ɓowrina janga jiiɓidira alqur'anare nden yeeso yimɓe ɓen ɗum wona sunna ko ya ndaaru ko ɓowranma kon ko newanima kon e qur'anare nden. on tigi waɗa ruku ha o deeƴa on andi woɓɓe hewtugol maɓɓe ka ruku e ɓantagol no fota hino wawi wa funtugol waado machine ko palaw haray waɗi kadi palaw a wonano on tigi ɓanto kadi o daro ha o fotodira ko o dari ɗo ara hayni ɗum on no andi ko o dari haray ko ni woni no juulirte o yaha o sujja o deeƴa ɗon kadi o deƴƴa hokko o demba fof anda himo sujji o ɓanto kadi o deeƴa fof ɓanto himo sujji. par ce que woɓɓe goo honno innete si ɓe yehi ɓe sujjoyi sujudere nden ko ɓantagol ha e hakkude suuya kadi hutitira toon ɗimmu ma ko wana noon so tawi woni ɓe yehi ɓe waɗi ruku'u ko ɓantagol gokketel ni suuya hutira toon furay ka leydi toon waɗoya sujudu awa wona noon haray e andingol en kadi haray ko rewnidirgol ɗiɗo ko salligagol taw si fewta qibla a wata yaade daroɗa a wiya Allah ko bara fewta qibla noon si wiya adde ndiyam mi salligoɓe salligoɗa kontina julde ko ya salligo taw ko ya fewti qibla hikko ɗon habbira taw takbiratul ihram kon ɗon harmini ɗo kala hunde ha ka hatti ɗon fof ɓe kontani en darde nden ɓe gollani en darde nden ha darde ndin timmi. hande kadi siko julde nde darɗe 4 ma 2 ma 3 fo e mum haray kono gollirɗa noon nde darde ɗo ko noon gollirta fi solatika kulli ha e nder julde ma ndin fof. wala ibnu majah bisnadi muslim hino ka ibnu majah e tugurde imam muslim nelaɗo ka makiɗa hatta ta'tadila ha fotodira hiɓe sansi ɗon wo hatta tatma'inna ko ha deeƴa qa'iman ko a dariɗo. wa mithlu sifa mum fi hadisi rafi'ata ino hadisi rafi'ata bun rafi bun malik inda ahmad ka ahmad wa ibn hibban wa fi lafzi li ahmad ari e kongol imam ahmadu fa qimsul baka ñiɓin keki maɗi hatta tarji al izam ha ƴiwi koye fo rutto mana si a ɓantike a yiwi ka ruku ko ya daro ñiɓina keki maɗin fewa yatta ha ƴiwi koye fo muɗum rutto. koye tippude ɗo imamu Nasiruddin Albani kanko inni ɓakoye ƴiwi koye fo muɗum rutto haray mo ɓantike ka ruku o artirta juɗɗen ka ɓernde hande kadi haray wo koyo waɗi irsal o par ce que juɗɗen no jeeya e ƴiwi koye no jeeya e tere ɗen fof ho yo hootu.
walina sayno kana sayi wabi dawda min hadisi rafi ibn rafi innaha wonde no julde nde lam tatimma salata ahadikum nde wata timmude julde goɗɗo e mo gogo no wolirɗen noon nane hatta yusbihul wudu'a ha o timmina salligi o tis kama amarahullah taala on Allah yamiri summa yukabbirullaha taala summa o refti o habbira wa yahmaduhu o yetta Allah wa yasni alayhi o mantamo ko ɗoni jangugol fatiha wa fi ando e muɗum fa in kana silatike ma aka wondude ma qur'an fagra janggaɗo bimana sino woodi ayaje seeɗa hande kadi ma simore seeɗa ko jiɗa jangga ɗum ɗon awale goy watta e hoore fatiha o wa illa sowna ɗum fahmadillah yettu Allah wa kabbirhu mawninamo wa hallilhu wiya la ilaha illallah bimana so tawi a hunjaki an hunde e aduna bimana haray no sellika wiya alhamdulillah alhamdulillah allahu akbar la ilaha illallah haray no sellika on tigui wola ɗi kalimaji ɗo o yaha o waɗa ruku kala tawɗo kanko hay ɓulhu walla o hunjaki hay fatiha hay naasi hunde o hunjaki haray no sellika o waɗata ɗi adkarji ɗo la ilaha illallah wallahu akbar alhamdulillah haray islam kañum fawa goɗɗo ɓuuri ko o wawi kon kono noon etoɗen nde haranno woodi ko raɓɓiɗi o musidɓe julɓe ko andude e qur'anare nde wota e dallinor ɗum ɗo foofen e ronkugol janngugol wali abi dawuda no ko abi dawuda thumma gara refte jangga bi ummil qur'ana fatiha wabi machallah e kala ko Allah muyamma ya ɓeydu ɗon kono fatiha koyo heɓa wala ibnu hibban thumma bima shi'ta hino ka ibnu hibban wonde ne laaɗo maki sa jangi fatiha o reftu wattu ɗon he kala ko yiɗuɗa hayso ko qul huwallahu tun hayso ko inna atayna kal kawsar hayso ko fa bi ayyi ala rabbikuma tukadiban hayso ko mudu ha ammata ɗum ɗo fof ko aya hayso ko alif lam mim ko raɓɓiɗi kon an abi humaydi as-sa'idi radiyallahu ta'ala anhu qala wi ra'aytu mi rasulullahi nelaɗo allah sallallahu alaihi wasallam idha kabbara si ɓe habbirino kamɓe jaala yadayhi ɓe waɗayno juuɗe maɓɓe ɗen hiɓe siɓe habbirde ɓe waɗay juuɗe maɓɓe ɗen hadwa man kibayhi ka fewno balaje majɓe ko andingol en ɓantugol juuɗɗen ka habbirgol takbiratul ihram ko andingol en ko ha honto ɗe arata wandi ko sifatu salatu on ko sifagol no ɓandu ma ɗum no tere ɗen fof posisinorta o idara kasi ɓe rukki amkana ɓe ñiiɓina yadahi sokeje maɓɓe ɗen mi rukkubatay ka koppi maɓɓe summa hasara zohara refti ɓe focca ɓawgol las fa idara farasa so ɓe ɓanti hoore maɓɓe ne istawa ɓe fotodira hatta yauda ha rutto kullu fuqarin kala ƴi umma kana o e place makkum fa ida sajada si tawi woni kadi kamɓe nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe sujji wada ɓe waɗa yadahi juuɗe maɓɓe ɗen gayra muftarishan hara wona ɓe weƴƴutuɗe ɗe koni weƴƴutugol ko weƴƴutugol sogone ɗen lappaɗe ka leydi wala gabdahuma ɓe tamatano ɗe kadi tama kolli ɗin tama uttere juggino e hoore leydi mbal ko fontugol newre nden lappa newre nden ka leydi wastaqbala ɓe fewtina bi atrafi asabihi bi asabihi rijlayhi sera kolli koyɗe maɓɓe ɗen ɓe fewtina ɗum alqibla ka qibla ko ɗum woni ɓe fonta kolliɗe ɓe fewtina ɗi ka qibla legoy awa wa ida jalasa si ɓe jooɗike fi rak'atayn ka darde ɗi mere jalasa ɓe jooɗo ala rijlihil yusra ka hoore koyngal maɓɓe nanal wa nasabal yumna ɓe tippa ñamal ngal ko ɗum woni ha legoy ɓe darna ñamal ngal ko ɗum woni legoy ɓe jicca ñamal ngal e hoore kolli maggal on wa ida jalasa si ɓe jooɗike fi rakatil akhira ka darde sakkitorde qaddama rijlahul yusra ɓe ardina koyngal nanal maɓɓe ngal yeeso ha legoy ɓe sorta koyngal nanal ngal hikkore yeeso hande kadi ɓe jooɗo ɓe toolo e hoore fawre maɓɓe nden wona sabal ukhra toujours ɓe tippa ñamal ngal wa qaida ɓe jooɗo ala maq'adatihi e hoore fawre maɓɓe ne akhrajahu al-Bukhari haray ko o hadise ɗo e hadise arana on to ko ɗe ɗo ɗiɗi ɓuuri tindinde e julde no nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam juuliri noon tout juste haray ko ɗum waɗi kaɓe inni ɗo wo nelaɗo si ɓantinoke ka ruku ɓe ɓantuto ha ƴiwon kala arta wiɗen ko ɗo albani e woɓɓe goo tippi haray juuɗe ɗen wonayo ɗe waɗe qabdu baada ruku ɓawon tigui ɓantike ka ruku o waray koɗe waɗi irsal allahumma woɓɓe goo ni oye saabu hadise goo kadi moyi oyten yeeso wonde nelaɗo ha hande ittali juuɗɗen ka ɓernde ɓe maki kamɓe wo ha hande on wo ɗum no tawa ka ɓawo ruku ɗon wonde haray ko ɓuuri sellude kon woɓɓe goo kañum kadi jiccini haray juuɗɗen daiman wa abadan qabla ruku o baada o fo e mum koyoɗe artire ka hoore ɓernde ko wana noon ko andingol en ka hoore ɓernde wiya ko andingol en woɓɓe goo kamɓe ka hoore reedu ɓe fiɓata juɗɗen ko gonga yo e hadise goo ton yeeso holluɗe ka ley wuddu kono haray wona ɗum ɗon ɓuuri sellude e andingol en kadi woɓɓe goo habbirgol ngol ka takbiratul ihram ɗon andi ko ɗon fuɗɗorɗen woɓɓe goo koye ɓantude ha ka fewndo reedu woɓɓe goo ala ɓantude toode jaka nanon haniri ko ɓantugol ɗe ha ɗe fewnodira e balaje ɗen nokku goo e kaaki noppi ɗin ɗiɗi habbirano ko wana noon kadi ka turagol ka ruku woɓɓe yayno uggini ha
fayda hoore nden hino do'i soroyde ka hakkude koyɗe woɓɓe goo kadi no gaɗɗini jaka nanon ko fewnugol yet tasa sintiri ni sintire ndiyan ka tumbere ɓaawo ilata yarato awa kono noon kadi jonde tayya ara noon e tayya ɗimmo jakasi ko wonande anduɗo jana gotum jooɗorte ɗum ɗa ko jooɗagol hoore koyngal nanal ngal tippa ñamal ngal ɗum ɗa ko jooɗagol hoore fawre nden sorta koyngal nanal ngal nattira ngal yeeso jooɗo hoore fawre nden toujours tippa ñamal ngal وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نلاɗo كان بلاتك إذا قام إلى الصلاة بإمنك جلد ndek قال بجانغاي أو دعاء ɗo taw وجهت وجهي mi fewtini yeeso angol lilladi wonande o Allah yo fatara samati sincuɗo kammuli ɗin wal arda e leydi ila qawli ha e maako maɓɓe minal muslimina wonde min kom jeyaɗo e julɓe andi ɓe kupuɓe raɓɓinɗini mi mana ko janngugol du'a salatu du'aul istiftah o du'a udditiɗo julde nden no wodi du'a go toon kadi harana ɗum ɗo ayyu sihatin kala siha mo adduɗa hara hinoani allahumma si wona tun ko ɓuuri hande ko a wonɗo julnude ko a wonɗo ardade jama haɗay ko ya addu siha ɓurɗo raɓɓuɗude on hewte emo yeeso joni amma siko antu woni julde ma ka julɗe nafila adda noon sihaji juutuɗi ɗin ɓe watta allahumma anta almaliku allah kawni lanɗo la ilaha ala reweteɗo illa anta rabbi kawni jeeɗola wana abuduka min komi jiyaɗo ma ila akhiri ha ka sakkitorde du'a holli ɗon kadi du'a o lannal ɓe kuppu rawahu muslim wa fi riwayati lahu no ari e filla e makko inna dhalika wonde noon ko nelaɗo waɗayno o du'a juutuɗo ɗo o naasi ɓe julnude yimɓe ɓe dey fi salati leyl woka julɗe jemma o yi comme signal on no on manen kon ka وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال وما كان لاتك رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر بهبرني للصلاه جلدن سكت بدجين هنيهه سيدا ko du'a salatul istiftah o qabla an yaqra ko adi be jangude aba hurayra inni non joni ɓaytuma habbira o nelaɗo deƴƴe seeɗa si janga fatiha fa salto mi landimo fa qala nelaɗo ma ke hino komin wi'ude kon aqulu miɗo wi'ude allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya Allah woɗɗin hakkunde an e bakkatuji anɗi kama ba'atta bayna al mashriqi wal maghribi wono woɗɗindirɗa hakkunde funnangue e hirnangue allahumma ya an allah naqqini laɓɓinan min khatayaya ittala e bakkatuji annin kama yunaqqa thawbul abyadu wono laɓɓinirta concol danewol min addana si ittangol e tunigol laaɓangol rawna ping allahumma ya allah aksilni loota min khataya ittala e bakkatuji anɗi bil ma e lotirala ndiyam wa salji e gilas wal baradi e ɓuɓol muttafaqun alayh oɗo kadi ko façon e du'aul istiftah oɗo e omo jangunoɗen ɓawto ɗiɗo fof mo adduɗa wono silli wa an umar radiallahu taala anhu annahu no nelaɗo kana ɓe laati kay ɓulhiɓe ma kayno subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa taala jaddaka wa la ilaha gayruka laaɓal wodanima yo an allah yettore wodanima a mawni inde maɗa nden to wi mangural maɗa nga ala reweteɗo si wona an e umar radiallahu anhu wonde o nelaɗo laatinoke kadi no janggayno o du'a ko ɗo ɓuuri raɓɓuɗude mono almade yimɓe ɓen ko ɓuuri labede kon o adda o ɓurɗo raɓɓuɗude ɗo rawah muslim bi sanadin mum ɗatti inni tugorde taƴƴude walli dara ɓutumi mawsulan hadis on ko foccaɗo wawa mawqufun hadis on ko darnaɗo wona hawahu e nanditata e oɗo hadis an abi saïd ko ƴetta aba saïdin el khuduri marfu an hadise on ko ɓantaɗo indal hamsati nokku kanjo woɓɓe wa fihi no e nder hadise on wowa kana nelaɗo laati kay ɓuule ɓe ma kayno bada takbir ɓawa allah ko bara on a'udhu billahi samil alim min ash-shaytani rajim min hamazi immorde e mi molori o allahjo nanowo anduɗo immorde ndu cheytaneru raɗandu min hamazi immorde humƴugol makko wa nafhihi e wuttugol makko wa nafatihi e fofugol makko miɗo molora allah yo dandan ndu cheytaneru e ndu boneji mayru on fof boneji humƴugol boneji fofugol boneji wuttugol yo dandan boni fof nelaɗo no jangga e o du'a ɗo ko andingol en oɗo kadi ko jeyaɗo e façon ji du'aul istiftah وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن لا يستفتح الصلاة في أودتي رينو جلدن بالتكبير الله أكبر أرنو والقراءة إجانغو بالحمد لله رب العالمين وعندي نقولين وببسطانو بسم الله الرحمن الرحيم حكون الله أكبر فاتحة كونو نونكو ببسطانو بفنينا amma suudu gongol yeddondiraka ɓe wi'a bisimillahi rahmani rahim si ɓe jangi du'a ul istiftah on ha ɓe gayni ɓe ujubinnike ɓe watta bisimillahi rahmani rahim si ɓe janga fatiha amma e darɗe hedditiɗɗen haray du'a ul istiftah on waɗetake du'a udditirɗo julde nden on ɗiɗi janguɗen ɓawɗon ujubinnagolngol kadi waɗatake kono toujours on tigui wi'a bisimillahi rahmani rahim ko woni noon ɓaynelaɗo sondita toon ɓe townata ko ɗum waɗi si nene aicha maki nelaɗo no udditirayno julde nden allahu akbar ɓe watta ɗon alhamdulillahi
wa kana nelaɗo laatike wo ko nene Aisha makude ida raka si nelaɗo ruƴƴi lam yaskhas ɓe ugginta rasa hoore maɓɓe nden walam yusawwibuhu ko wano noon kadi ɓe ƴullintande mi mana ɓe ugginotako ley ɓe ɓantatande kadi dow ɓe ŋaɗɗino walakin skoni bayna dalika ko hakkude ɗon ko ɓe ñiɓata ɓe fewnande yetta haray an kadi ko ni hanuɗa waɗirde ruku wa kana nelaɗo laati ida rafa si ɓe ɓantira asaw sala maɓɓe mina ruku immorde ka ruku lam yasjud ɓe sujjoyta hatta yastawi qaiman ha ɓe feppa fewtahu ko ɓe dariɓe wa ida rafa si ɓe ɓantike ɓantira asaw hoore maɓɓe nde mina sujudi immorde ka sujudu ɗon kadi lam yasjudu ɓe sujjoyta hatta yastawi ha ɓe fotodira jalisan ko ɓe jooɗiɓe wa kana nelaɗo laati kay qul hiɓe makayno fi kulli raka'atayn e kala darɗe ɗen ɗiɗi hiɓe makayno attahiyata tayya o mbimana hiɓe tayyatuno darɗe ɗiɗi kala ɓe tayyoto darɗe ɗiɗi kala ɓe tayyoto wa kana nelaɗo laati ko yufrishu rijlihi l yusra hiɓe weƴƴitayno koyngal maɓɓe nanal ngal wa yansibul yumna ɓe tippa ñamal ngal no siforno ɗen noon nane wa kana nelaɗo laatike yanhi hiɓe haɗayno an uqbati cheytan gay jonde cheytan nelaɗo laatike ɓe haɗayno sahaba ɓen taɓe joɗorno ho jonde cheytan nde tawno no wona vidéo haray mi tifi expliqual ngol ɗum musidɓe julɓe kono le e ndebruyoto haray ko wiyete jonde cheytan ɗum no ari façon ji woɓɓe goo no wi'i ko jiccugol hoore kolli ɗin joɗɗina fowre muɗum nden ka hoore codduli ɗiɗi jicca koyɗe ɗen kolli ɗin jicca koyɗe ɗen ɗiɗi jooɗo ka hoore e codduli ɗiɗi koyɗe ɗen woɓɓe goo no inni ko ɗum ɗo woni makko addi seytan jonde cheytan nelaɗo haaɗi woɓɓe inni oye wona ɗum ɗo koye on tigui ko nde on tigui jooɗoto ha gayna waɗananal ngal ka leydi ƴetta ɓaawo teppere ñamal ngal watta e hoore reedu teppere nanal ngal jooɗo noon e hoore ɗen koyɗe ɗon ɗiɗi woɓɓe goo inni ko ɗum ɗo woni makadi cheytan jonde cheytan haray wo ko ɗum ɗo nelaɗo laati noon haɗa haray riwayaji mum ɗino ɗuɗ no woodi riwaya goo mo explique tako haray ɗum ɗon ko simi waɗi mi holli on haray toujours no Allah on newiniri wo addani en balle ɗen en waɗoyay ɗum inchallah e vidéo en fuɗɗitoyto ɗum ɗo fof jangi on e vidéo ta jama o heno reeni bi machiatillahi wa bi awnihi allahumma kono ko ɓuri jiccude kon ko jiccugol koyɗe ɗen ɗiɗi jooɗo hoore codduli ɗin ɗiɗi wallahu a'la wa alam wowa yanhi nelaɗo hino haɗayno kadi an yeftarisha rajul nde gorko weƴƴitata dira ayhi sogone makko ɗen ko woni so weƴƴutu iftirasha sabu'i wano bonoji ɗin wano ŋatoji ɗin wano buutoji ɗin weƴƴitirta juuɗe mum ɗen ko fanda ɗum ko ƴettugo ko lappugol sogonal ngal ka leydi fi noon wiyama ɗo gorko ko ɗon naati sonnajo ko ɗon naati kala ka yiɗen damiru gorko ka nder dina ande debbon kañum kadi ko ɗon naati o wa kana nelaɗo laati ko yahtemu solah ɓe timminirayno julde nde mbi taslim salmingol ko andigol e goɗɗo en tant que o salminal haray o yaltali ka julde akhrajahu muslim wa lahu illa o hadis o ino mari allah kono hadis on no selli wani ibnu umar ƴettama abdoullah ibne umar radiallahu taala anhuma yallah wele ɓe amina anna nabiya wonde annabaji allah sallah alih sallam kana ɓe laati ka yarfa yaday hiɓe ɓantayno sokeje maɓɓe ɗen hadwa man kibay ha ka fewdo balaje maɓɓe e dafta sola si ɓe uddutude julde nden si tawi ko allah akubar harminirɗon allah akubar arano on ɓe ɓantayno juɗɗe ha ka fewdo balaje wa ida kabbara si ɓe habbirde noon joni li ruku'i fi ruku'u hande wa ida kabbara wo si ɓe habbirde li ruku'i fi ruku'u wa ida rafa si ɓe ɓantino ra'sahu hoore maɓɓe nemna si ɓe ɓanti hoore maɓɓe nemna ruku'i morde ka ruku muttafanu alayh ko andingol en juɗɗen ko nokkeli tati woni ko ɓantete ka habbirgol habbirago harminaga juɗɗen ɓantete ha ka fewdo balaji mo fokkiti ka ruku ɗe ɓantete ha ka fewdo balaji mono iwti kadi ka ruku ɗe ɓantete ha ka fewdo balaji woni tati ka emo waɗi darɗe ɗiɗi ɗen tayyike ha gayni no immanade tataɓere nden ɗon kadi ɗe ɓantete ko ɗo tum woɓɓe goo kañum sujudu be ruku'u be immagol be ɓantagol be kamɓe ɓe ɓantay tun juuɗe ɓe ɓantay tun juuɗe haray wona noon ko ɗiɗo nokkili nayyi woni ko juɗɗen ɓantete muttafaqun alayh wa fi hadis abi hamidi inda abi dawuda wonde yarfa anelaɗo no ɓantayno yaday juuɗe maɓɓe ɗe hatta yaha yuhaadi bihima ha ɓe feppidira ɗen man kibayi e balaje maɓɓe ɗen summa kabdu refti noon ɓe habbiya woɓe ɓantay ɗe ha ɗe hewta ka fewdo balaje noon si ɓe habbiya wali muslimino ka muslim an malik ibne huwais radiallahu taala anhu nahwa hadis ibnu umar sifa o hadis ibnu umar lakin skoni ngala nelaɗo maaki e on hadis ton hatta yuhaadi bihima ha ɓe feppidira ɗe furu'u udunayi e kaaki noppi ɗin ɗiɗi riwaya go nelaɗo ɓantay juɗɗen ha ka fewdo balaji
riwaya go nelaɗo ɓantayɗe ha ka fewno kaaki noppi haray ɗiɗo fo muɗum hino selli. allahuma woɓɓe goo inni woko takbiratul ihram on addete ha ka fewno balaji, amma honno addete ha ka fewno kaaki noppi, amma ɗiya kabbirali tati hedditiɗi woko ɗin ɗon addete tun ha ka fewno balaji hewta. woɓɓe goo hino sendi, woɓɓe goo inni kabbiral ɗin nayi kala hino selli ha ka balaji, hino selli ha ka kaaki noppi. wan wa'il ibn hajar radiallahu taala anhu qala omaki sallaytu mi juulima annabi ɓawan wondude annabaji on sallah sallam wo fawda anelaɗo waɗi yadahul yumna sooke o maɓɓe ñaamo gon ala yadihil yusra ka hoore sooke o maɓɓe nano ala sadiri ka hoore ɓernde maɓɓe akhraja ibn husayma ɓe mana o ko andi ngol e nelaɗo ko qabdu ɓe waɗayno ɓe mana juɗɗe nga ka ɓernde ɓe waɗaynoɗe ɓe fontatano juɗɗe. haray de musidɓe julɓe jaɓen gonga arayno nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam juuliri noon ɓe waɗayno sookeje maɓɓe ɗen ka ɓernde maɓɓe, ƴetta nano ngon waɗa ka ɓernde, ƴetta ñaama ngon dewta ka hoore nano. haray ko ni nelaɗo juuliri e wiyalmo juuliral ni mara julde de julde makko nden sella la haray goɗɗo mara droit wigol julde goɗɗo jaɓaka, dewal goɗɗo jaɓaka, ɗum wodana goɗɗo. wan ibadata buni samit radiallahu taala an qala maki qala rasulullah sallam nelaɗo maki la salata julde alanali man lam yaqra bi ummil qur'an kala mo janggali fatiha muttafaqun alayhi. kono ko fanda faame moƴƴa ko wiyete julde alana kala mo janggal fatiha ko wonande imam ma wonande almotoɗo hoore mu'o, amma almeteɗo hiɗen andi nelaɗo no maki en yiya e hadise nokkugo man adraka rukuwa fagad adraka raka'a, wo kala hewtitiɗo ka ruku wara heeɓi nden darde ɗon. joni noon ɗen andi goɗɗo jangata fatiha ka ruku haray julneteɗo kanko fatiha hino iwi e hoore makko, kanko fatiha waɗɗakimo. amma noon ka julɗe suuɗeteɗe haray no ɓuuri labede yo janggo fatiha ka darɗe suuɗeteɗe. wa fi riwayatin libnu hibbana wa daraqutni la tujzi'u yonata dagotako salatan julde la yuqra'u fiha nde janggaka e muɗum bi fatihatil kitab fatiha, hara imamu jangali fatiha ɓawo ɓe jangali fatiha, amma siko an toni julnude hoorema a jangali fatiha ko goɗɗum go ɗaɓɓuɗa ka janga o aray nden julde ɗon sellata, aray nden julde ɗon wawata yonude, wawata timmude musidɓe julɓe. la budda min al fatiha. wa fi akhirin no ka sakkitode li ahmadi wa abi dawud at-tirmidhi wa ibn hibbana nelaɗo maki la'allakum no gasa noon tagora wona hiɗon jangude khalfa imamakum ɓawo imamu mon onne qulnama inni naam de nelaɗo sen habbiri meɗen jangude. qala nelaɗo maki la tafalu watan waru few watan fillo illa bi fatiha del kitab sona fatiha nden ɗon feere ala be jange fa innahu koni la salata julde alana liman lam yaqra biha kala mo jangal fatiha, amma so jangi fatiha on gayni haray hande kadi ko yudde ƴang imam moɗon on few haray ko ɗum ɗon tun jangete ɓawojo sellata ka o janga hunde o watta hoore fatiha. hay fatiha on taw hino yeddodira, woɓɓe goo no inni ɓawojo nayo jango few. ɓe dallinori hadise mo yi'oyte on yeeso ko nelaɗo makoyta ɗon fa ida kabbara fa kabbiru fa ida qara'a fa ansitu. si imam habbire si o deƴƴi si o fuɗɗi jangude deƴƴe e dalil aya qur'an ko Allah dali wa ida quri al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu. wosi qur'an no jangede heɗite fi mayre deƴƴon. woɓɓe goo no dallinori ɗum ɗon wonde kala waɓutu feññinteɗo darde feññintede wonde sellata ka ɓawo jon janga fatiha. woɓɓe goo saabu ko nelaɗo maki kon fillinni la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an, koɓe fillinni on ko on hadise kamɓe ɓenni o ɓooye o waray ko ɓe on tigi janga fatiha kono ka julɗe feññinteɗe ko yo o yawnu heña. wa an anas ƴettama e anas radiallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa aba bakri aboubacry wa umar kanu ɓeɗo fop ɗatike yaftaftihuuna hiɓe udditirayno a solata julde nden bilhamdulillahi rabbil alamina muttafaqun alayhi. ko andi ngol en ɓe janggayno fatiha kono ɓe feññinta. si ɓe wi allahu akbar anani ko ɓe wattata ɗon ko fatiha on direct nana, hollali ɓe janggata du'aul istiftahu ma ɓe ujubinnotako ma ɓe bisminnotako, ɓe waɗay ɗum kono ɗum ɗon koko suuɗete. zada muslim ɓeydi e yo hino ɗo wonde ko la yadkuruna ɓe jantotako bisimillahi rahmani rahim on fi awwal qira'atin ka arande janggil wala fi akhira o nakka sakkitorde. ɓe waɗata bisimillahi ka arano ɓe watta bisimillahi ka ɗimmu, kono toujours wiɗen koɓe feññina, amma suuɗugol ngol ɓe waɗay. wa fi riwayatin no ari fillayli ahmad wa nasai wa ibnu huzayma wonde ko la yahjurun ɓe feññinta woni bisimillahi rahmani rahim on kono ɓe sondi toto ɓe janggamo. wa fi ukhra li ibnu huzayma kanu ɓe laatike yusirruna o ɓe suuɗayno bisimillahi rahmani ay koyen faamugoy no wodi woɓɓe go inna e madrasa ɓen kañum ɓay tum nanatake hiɓe jangga bisimillahi rahmani rahim, woɓɓe go sikkay haray ɓen madrasaɓe ɓe ala jangude bisimillahi rahmani rahim, haray ɓe jangude kullu shay'in la dhukaru fiha ismullahi laysa fihi baraka.
madrasa ɓen kamɓe kadi ɓe andi kala hunde nde bisimillah janta kay fim haray barki Allah ɓe waɗa bisimillah kono haray piiji ɗin fof kono nelaɗo warri noon ko noon hanna warrede bisimillah o wattete ka julde dey musidɓe julɓe o wattete kono ko yo o sondite wala hada koye dow ɗum ɗo yahamilu woni ko rondi an nafyu riwugol ngol fi riwayati muslim e fillay muslim khilafan lutodir ɗum liman a allah ha e on ellinɗo hadise on wa naimul mucumiru qala o maki sallaytu min ɗo mi juuli wara abi hurayra ɓawa aba hurayra radiallahu taala anhu ɗon andi ko honno o juuliri wo fa gara o janggono bisimillahi rahmani rahim o feññini tumma gara refte o jangge bi ummil qur'an fatiha o feññini hatta ida balaka ha ɓa o heeti wala dallina ka wala dal qala o wi amin kanko imamu on tigi wa yaqulu o wi kullama sajada o wiya kadi nden o sujja kala wa ida qama e nde himo immo minal julusi o ka jonde kala nde mo jooɗo e nde mo immo nde mo turo nde mo ɓanto kala o maka kadi allahu akbar summa yaqulu refti o maki kanko aba hurayra ida sallama ɓa o salmini o inni walladi nafsi bi yadi mi wondiri on mo wonki an woni e junngo mu'um inni la asbahukum salata bi rasulillah min miɗo ɓuri on fopp nandude julde ene laaɗo Allah mbi mana julde an nde julde ne laaɗo nden no ɓuri nandude on fopp moɗon julɗe mon ɗen rawahu nasai ibn huzaima ko andi ngol en ɗo dalil no wooti bisimillahi rahmani rahim on feññine kono haray ko dalilaji arɗi ɗi bisimillahi on suuɗe ko ɗin ɗon ɓuri jeccude o ɗo kono e andi toujours feññingol bisimillahi rahmani rahim on kadi no mari dalil saabu nde julde nde aba hurayra waɗi ɗo torike musidɓe julɓe accen do o yeddodirgol weñjehoy hakkudeji meɗe kaari kañum o jooɗoto jalsatal istirahi jooɗagol o andi ɗum ko honno innete ko hakkude darde immantede nden direct woɓɓe goo jooɗto ɗon jonde hum fowtagol ɗum ko sunnane laaɗo noon moɓe waɗuno ɓaaduɓe maɓɓe ɗin tooyi fi goɗɗo waɗay ɗum goɗɗo waɗata ɗum woɓɓe weey amina feññina woɓɓe wiyata amina feññina woɓɓe ko nde wotere salminta woɓɓe ko laabi ɗiɗi salminta nano e ñaamo woɓɓe suuɗa e bisimillahi rahmani woɓɓe feññina bisimillahi rahmani musidɓe julɓe wallahi ɓe wonɓe wadde ɗum ɗo fotata haray kala waɗɗo ɓe ɗo ɗiɗo haray oɗa on taway hino ɓuri nandude e julde ne laaɗo nden haray baraji makko ɗin hino ɓuri ɗuɗude oɗa kono ɓeɗo foppo julɗe maɓɓe ɗin hino sellita ɗum ɗo addu weñje hakkude men ha piiroji ha juulirɗe soke hakkudeji meɗen saabu ɗum ɗo haray ko ɗum ɗo woni ko torodirɗen fo woni gotum tawi woni en lutodiri ka caloy ella ala juulu ɓaawo an min kadi yomi juulu ɓaawo ma sa heeɓi noon feere wurtan gollan ko annduɗa kon ko ɗum ɗo ɓuri labeede a andi mi wiya emo bisimilla waɗu ɗum sa andi wona e ella haray wota ɗum dogini e juulirde nde wota ɗum addu weñje wota ɗum woni wullitagol haray ko ɗum min abdoullahi kala mi wasi en woni hunde wotere woni nene goto baaba goto taw woni mbaɓɓatino sa eede hiɗi latindirde kadi nder ton wa an abi hurairata radiallahu taala anu qala rasulullah sallam nelaɗo maki ida qara'tumul fatiha so janggay fatiha faqro bisimillahi rahmani rahim janggay bisimillahi janngol bisimillahi goye feññinaka e yeddodiraka ko feññingol e suuɗugol ko ɗon yeddodira fa innaha nelaɗo maki o yi o fatiha de sa ihda ayatiha ko nde wotere e ayaje ɗen ko nde gotol e nder ayaje fatiha ɗen rawahu daraqutni o sawwabahu wa sawwaba waqfahu o waɗi sawaba darnugo hadis on seede on so daari qur'an on ka riwaya hafsu kamɓe bisimillahi rahmani rahim on hiɓe windi ɗum ɗon aya amma ka warsu ko bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamina ko ɗum ɗon woni aya wa anhu yettama e makko qala kana laatiki rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo allah ida faraga si ɓe gayni min qira'ati ummil qur'ani janngugol fatiha rafa sawta o ɓe towna hito maɓɓe ngon ɓuri no ɓe wonno noon jongirde nane wa gala ɓe makko amin ɓe townayno kamɓe fatiha on ko andi ngolen imamu o almaɓe o foppo koye townu fatiha on sellina amin o na so woniteteɗo few rawahu daraqutni wa hasana wal hakim wa sahaha wal abi daud at-tirmidhi min hadith wa'il ibn hajar nahahu sifa o hadith وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال أماك جاء رجل غوكو أرنو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أماك إني من لا أستطيع مواتا أن آخذ من القرآن شيئا دمي جوجت في القرآن فس بمعنى من مواتا هنجاد هاي آية باجو نلادو ميري هاميرون ميتوري كيما بابي ميكولا مي أري فعلمني جنن ما يجزئني كونكو واتا لا يونان دمي نمو بمعنى كواتا لا رامبلاسان دي قرآن faqala nelaɗo maki ɓe testimo ha ɓe tawi ko gonga hunde kanko hay tattali ubajjo hay aya goto hay simore ɓurni raɓɓuɗunde o anda o wawata ɓayde islam kañum
ko dina newende musidɓe julɓe sattende o ala faqala nelaɗo make he sifa no wirnoɗen no e hadise mo feƴƴunoɗen to nani ɓe make ɓul maako subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahi l aliyil azim ko andigol en ɗi konnguɗi ɗo d'abord hay tawɗo hino hunji qur'an sono kala yo wolɗi kongu on andi ɗiɗo hiɗi eɓɓidiri e qur'an min naali hiɗi fota e qur'an nde min hiɗi eɓɓidiri e qur'an seede on baraji ko heɓoto e ɗiɗo kon hino eɓɓidiri e qur'an ko Allah weltoto kon si qur'an janggama hino eɓɓidiri e ɗiɗo kala tawɗo wawata janngude qur'anare nden ka julde saabu angal wawgol nde himo yanana yo janngu ɗi adkarji ɗo holli ɗiɗo lontinanimo ɗon ɓa o wataɗa joni noon enen ko onon yiyeten hiɗen derfi hiɗen welsidi e ko wiyete kon adkar wonen jantotoɓe inde Allah de alhadis haka hadis on hatti ɗon rawa ahmadu abu dawud an-nasai wa sahih ibn hibban wa ad-darqutni wal hakim wa an abi qatadata radiyallahu ta'ala anhu qala kana latiki rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina hiɓe julnaynome fo yaɓura hiɓe janggayno fi zuhri wal asri ka fana e ka alansara fi rakataynil ulayani ka darɗe ɗiɗi arane bi fatihatil kitabi fatiha wa suratayn e simoje ɗiɗi nano wasaray ko darde be ko fatiha e simore alaygoy ko darɗe ɗiɗi aranere ɗen ka fana e ka alansara darɗe ɗiɗi aranere nden ɓe waɗa e fatiha e simore ko ɗon ko fana nayen nan ɗo ɓawoni fatiha e simoje ɗiɗi wasi darde be ko fatiha e simoje ɗiɗi la wo nelaɗo toujours kadi wo yusmiuna hiɓe naninaynomen al ayata aya goto pet ahayanan kenengo fanama alansara ɓe tewto pas ɓe feññina darde woto ɓe feññina aya goto si ɓe janggi fatiha on ha ɓe gayni ɓe ƴetti misal hara ko suratu kafirun ɓe inna qul ya ayyuhal kafirun ɓe feññina wasi ko fotoroɓe julde mako gueƴe kono ko aya goto ɓe feññinta hande kadi ɓe kontina suuɗugol ngol haray ko andingol en feññingol on andi sunnaji ɗin ka julde ɗi ɗuuɗi façon sunnaji goo ko julde be sunnaji goo ko hani ko si neeɓi ha waɗande wotere awa ɗum ɗo no jeeya e min aha yanihi e kenengoji makko ɗin e hewto e goɗɗi goo kadi tawɗi ko sunnaji waɗugol kenen si neeɓi ha waɗa tewo pas feññina kono no laaɓa sa waɗa e ɗum waɗa e yeeso amen min anduɓe saabu si tawi woni min anda a darni ɗo fana a janggi fati a gayni a ƴetti kafiruna tum misal a wi qul ya ayyuhal kafirun ananayi men fof meɗen wiya ɓawama subhanallahi subhanallahi tawi le duwa ka weede subhanallahi ɗon ko sunna ne laaɗo kenen ngo tewagol pas feññina wona falliwo ko ɗum waɗi si sahabaɓe go joye ko ɗum woni si jomiraɓe gande go holli karamokoɓe go holli wonde mo feññini ka duwa suuɗede ma mo suuɗi ka duwa ka feññinede o haray o duwa ka sujjude fi ɗum ɗon qabla ma baada fiw o haray ɗum ɗon mérita ka sujje par ce que nela ɗum tewtono pas feññina kenen ngo ka duwa suuɗede allahumma sowna imam malik kanko make mo feññini ka suuɗete o ɓeydi ko yo sujju baada mo suuɗi ka feññinte o ɗoyti ko yo sujju qabla kanko ko noon o kilasiri e kadi wowa yatulu nelaɗo no juutinayno arakatal ula darde aranere nden ɓuuri ɗimmere nden wo yaqraɓe jangga fil ukrayin e sakkitire ɗen ɗiɗi bi fatihatil kitabi fatiha tun muttafaqun alayh kono ɗon e ɗon mum kadi en yiyoya yeeso no selli kadi ka goɗɗo ɓeydata aya goto raɓɓuɗo ɗo ma suratol goto raɓɓuɗo ngol e darde tammere nden ɗum no selli kono noon ko ɓuuri jiccude kon darɗe ɗi sakkitore ɗen ko waɗugol fatiha simple wan abi saidi anil khuduri radiallahu taala anu qala oma kunna min laatike nahzuru meɗen jopotono qiyama rasulillah darde ne laaɗo nden fi zuri ka fana wal asiri e ka alan sara fa hasarna min joopi min tawi qiyamahu darde maɓɓe nden fi rakataynil ulayani ka darɗe ɗiɗi arane min azuhuri ka fana qadre alif lam mim tanzil assajada bimana darde maɓɓe aranere nden ka fana ko embe e darde maɓɓe aranere nden ka fana ko embere ko goɗɗo janggata suratu sajada wa fil ukhra aranere nden ka fana e ka alan sara wa fil ukhra yani sakkitore ɗen ɗiɗi qadran nisfu min dalika ko feccere ko goɗɗo janggata suratu sajada ko ɗum ɗo holli goɗɗon hino selli ka ɓeydita seeɗa ka fatiha saabu fatiha janggol fatiha tun ƴettata feccere sajada si woni goɗɗo janggi sajada fuu ka darde aranere ɗimmere nden kadi woni feccere suratu sajada holli o ɓeydutuno goɗɗum e hoore fatiha on wa fil ulayayn ɗum ɗa ko fifana tun wa fil ulayayn min joopike kadi julde nelaɗo nden ko ɓe janggayno kon ka darɗe ɗiɗi arane minal asiri ka alan sara
ɗon kadi ala qadril ukhra yayni ko embere ko ɓe janngayno kon ka sakkitore ɗiɗi mina zuuri ka fana wandi toujours holli darɗe ɗiɗi sakkitore ɗen ka fana ɓeydano seeɗa par ce que darɗe ɗiɗi arane ɗen ka alansara a sellata kaɗe waɗe fatiha tun ko ɓeyɗo waɗe fatiha e simore si woni noon arane ɗen ɗiɗi ka alansara foti e sakkitore ɗen ɗiɗi ka fana holli ɗe ka fana ɓeyditanano goɗɗum ko hollu andigol en toujours komi faala en ɓanginande koyno selli ka on tigui tewo pas ɓeyda o andi toujours ka malikiya kanko himo inni mo ɓeyditi goɗɗum e hoore fatiha ka darɗe ɗi sakkitore o ɗon kadi on tigui sujja e baɗu o haray o ɓeydi julde nde allahumma ɗo no holli la wal ukhrayani sakkitore ɗen ɗiɗi ala nisfi min dalika wonta feccere arane ɗen ɗiɗi toujours ka alansara rawahu muslim ko fiiqi woni goyno metti fi on jentoto moƴƴa wan sulaymana bun yasar qala maki kana latinoke fulan yutilu l ulayan kanko mo juutinayno arane ɗen ɗiɗi mina zuri ka fana wa yukhaffifu l asra o raɓɓinɗina ɗe ɗiɗi ka alansara wa yaqra o janga fil maghribi ka futro ɓe gisaril mufassar raɓɓuɗuɗi sendidirɗi ɗin ko wiyete raɓɓuɗuɗi sendidirɗi ɗin ɗum ko ila e suratu tin ha memi suratu nas e riwaya go suratu nashraha ha memi suratu nas wa fil isha'i ka geƴe ɓe wasatihi heɓe janggayno hakkundeji raɓɓuɗuɗi aya ɗin hakkundeji raɓɓuɗuɗi aya ɗin ɗum ko ila suratu buruji ha suratu nashraha e riwaya go ila suratu talaqi e afwan suratu tariqi ha suratu nashraha toujours wa fi subuhi wo ka subaka wonelaɗo no wo on tigui hino janggayno bi tiwalihi juutuɗi raɓɓuɗuɗi aya ɗin ɗum ko ilay suratu hujurati e riwaya goo ilay suratu qaf ha memi suratu buruji ko ɗiɗo wiyete e bimala ko qisaril mufassar e qisaril muwassat e qisari tiwali ko ni woni no ɗi wiyete ko raɓɓuɗuɗi sendidirɗi aya hakkindinɗi sendidirɗi aya juutuɗi sendidirɗi aya koni haray wo ɓe classe man no ɓe warrino no janguirteno no juulirteno fana alansara futrogeji fagala ɓawo wayata radiallahu taala anhu ma sollaytu min mi juulali wara adini ɓawo goto ha hande asba salatan ɓurɗo nandude julde bi rasulillahi nelaɗo allah min haada e immorde oɗo mi mana kanko sulaymana bun yasar ɓawo juuli ɓawo oɗo andi ɓe wolnali en inde o sahabajo ɗo mo o juuli ɓawo mo wo ɓawa tawi ko ni kanko o juulirta o inni wo henanego mi juulali ila nelaɗo fati mi juulali ɓawo goɗɗo mo julde mum nanditike sifa nelaɗo ha hewtiɗo akhrajahu nasai bisnadin sahih wa an jubair bun mut'im radiallahu taala anhu qala o maki sami'tum nani rasulullahi nelaɗo sa sallam yaqraw hiɓe janggayno fil maghribi ka fotoro bitturi suratu tour o andi en inni ɗanane ko qisaril mufassal wo nelaɗo janggayno ka fotoro ɗum ɓe mana ko ila nashra e ɓinasi hollali bagara janggetake fotoro ma tuuri janggetake fotoro ma golɗa jangetake kono ko andi ngolen alegoye fotoro duwaka juutinede hay sa ƴetta e bagara koyo taw hara ko aya goto petma aya ɗiɗi embere ko fotata e suratu nashraha ma suratu nasi ma suratu kul huwallahu haray ko ɗum hani kono haray qur'an o fof a keranaka kono haray waɗirgol ni règle on ko ɗon baraji ɗin ɓurata wonde wa nabi hurairata radiallahu taala qala o maki kana laatike rasulullah sa sallam yaɓura ɓe janggano fi solati l fajiri e julde subaka yawmal juma ñande juma kala ka julɗe juma ka subakaje ñande juma wo hiɓe janggayno alif lamim tanzil bimana toujours suratu sajada wa hal ata ala l insani e ngol suratu wol ɗo golɗa ka darde arnare golɗa ka darde ɗimmere en yiyoyay nokkugo hiɓe janggayno kadi e suratu qaf ka subaka juma en yiyoyay nokkugo hiɓe jangga suratu jumuati ka subaka juma ɗum ɗo fuu no selli muttafaqun alayhi wa litabarani min hadisi ibnu mas'ud radiallahu taala anhu yudimu dhalika o nelaɗo noon hino dumotono e ɗum ɗo goy wan hudayfa radiallahu taala anhu qala maki sallaytu mi juuli min kadi ma annabi wondude annabaji allah sallallah sallama fama marrat nelaɗo allah on feƴƴirali fama marratu bihi feƴƴirali nelaɗo ayata rahmatin aya yurmede illa waqafa indaha si wona nelaɗo daroto e hoore on aya yasala ɓe toro allah yurmede wala ayata adabin ɓe feƴƴirali kadi aya lette illa ta'awada mina si wona ɓe daroto ɗon kadi ɓe mawlo allah akhraja al khamsa wa hasana tirmidi ko andi ngollen simiɗo juulude simi hewti aya lette no selli kami wolata ka arabu yo allah dandal lette sifaɗe ɗon ɗen min e durriyam e julɓe hedditiɓɓen kono noon kadi siko
aya sifiɗo fi nema e aljanna aduna e aljanna lahara mi selli kadi kami toro ɗum kono daragol ngol toro no ɓuuri labede haraka ka julɗe nafila o andi ɗon noon eno mi juutiniri wo ella ala amma julnugol jama on toujours ko heɓalngol hakkil musidɓe julɓe wota en juutin julde wota en juutin julde jama wota en juutin julde jama few haray mi haɗi e ɗum wona noon min haɗi min mi yettin ko nelaɗo Allah on ko haɗi wa ibnu abbas radiallahu taala anhuma qala make qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo make ala faame wa inni min nuhitu mi haɗama an aqra al qur'ana nde mi jangata qur'ana raki an miɗo waɗi ruku aw sajidan ma miɗo waɗi sujudu fa amma ruku ko hani fa azimu fihi rabb mawnine Allah ɗon teddinonmo saabu wigol subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi wa amma sujud amma ka sujud fajtahidu tinne moƴƴa fiddu ay waɗugol du'a fa kami noon hino tañƴina an yustajaba lakum nde jaabinante ɗon du'a on ka sujudu rawahu muslim o andi ngol en qur'an jangatake goɗɗo hino turi foti o turi e nder julde mo waɗi ruku foti ko turagol ni namani qur'an goɗɗo duwaka jangude qur'an hino turi ma hino sujji si o nahara ko qur'an wonɗo du'a on mbimana rabbana atina ɓayɗe andi goɗɗo no hani du'ade ka sujudu ella alande o dorta rabbanaji ni ɗin ko qur'an kono ɗon koye du'a o woni e andi ngol en ka sujudu haray goɗɗo no hani tinnade e waɗugol du'a ka sujudu Allah hino tañƴinande jaabinanta en du'aji ɗin ka sujudu Allah subhanahu wa ta'ala en du'otoɓe waɗa en kadi jaabinanteɓe وعن عائشة يتام من عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بما كان لا تكي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بما كان في ركوعه وسجوده كركوع مبه وسجود مبه باو بيني دا سبحان ربي العالى لا بتات دبي دا كد سبحان ربي العظيم وبحمد لا بتات be wattayno subhanaka allahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli be wattayno dum haray ko yen honjo dum do ila do watten beediten dum ka sujude ka ruku muttafaqun alayhi wa nabi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu قال بما كان لا تكي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة سبعين كي جلدن يكبر بحبرة تكبيرة الإحرام ثم يقوم لفت بدره ثم يكبر لفت بحبرة كدي هنا يركع ndehi ɓe waɗa ruku summa e ɓol defte maka sami allahu liman hamida hina yarfa'u nden hiɓe ɓanta subaw keeci maɓɓe ɗi na rukuy wande wona wigo sami allah liman hamida si ɓanto wona ɓantagol daro kadi a gayna si sami allah liman kono wiide sami allahu liman hamida no ɓantodude e muɗum famin ɗum moƴƴa kono noon a kabbiral len ko hara on tigui no suuyude figollal ngal mo habbirde summa e ɓol defte ɓe maka ho hara kamɓe gayno ɓe dari rabbana walakal hamdu ɗum ɗon ɓe daro ha ɓe feewa ɓe maka rabbana walakal hamdu hamdan kasiran ha kadin du'aji ɗon kadi hatti ɗon summa e kabbiru defte ɓe habbira hina yahawi nde no ɓe suuya sajidan ka sujjoygol woɓɓe go ko tuma sujji yagayni si wiya allahu akbar woɓɓe go wiya allahu akbar si yaha sujjugol haray koye on tigui yaadu e allahu akbar on ɓantagol ko ɓantadogol e allahu akbar ko ni woni sifa julde nelaɗo summa e kabbiru defte on tigui habbira hina yarfaw sanga nde ɓe ɓantata kadi ra asaw hoore maɓɓe nde summa e kabbiru defte ɓe habbira kadi hina yasjudu sanga nde ɓe suyata sujjugol toujours kamɓe ɓe naɓiday allahu akbar on e gollal ngal summa e kabbiru defte ɓe habbira kadi toujours hina yarfa'u sanga ɓe ɓantata hoore maɓɓe nde ko raɓɓiɗi ko summa e fallu dalika refti ko ni ɓe gerdata fi solati kulle a julde maɓɓe nde fo wa yukabbiru ɓe habbira kadi hina yaqum sanga nde ɓe immoto mina isnain immorde ka darɗe ɗiɗije ɓadal julus ɓawa ɓe jooɗike fi tayyarana muttafaqun alayhi wa nabi saydin al khuduri ƴettama aba saidi radiallahu taala anhu qala make kana laatiki rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ida rafa rasa si ɓe ɓanti hoore maɓɓe ne firukuy ka ruku qala ɓe maka e o du'a mo wonɗin yiwde ɗo allahumma rabbana laka alhamdu allah ko an yettore wodani mil a samawati kammu ngun tewwal arde e leydi ndi wa mil a embere kadi wa mil a ma chita e kala ko yiɗuɗa kadi tew min cheyni immorde pijeji tiɗi mbaɗu ɓawa ɗum ɗo nelaɗo hino waɗayno kadi oɗo allah ahla sana e kani jeeyɗo mantore wal majidi e teddugal haqqu ko an ɓuuri handude ma qalal abdou kala ko jeeyaɗo wola taw kulluna men foof amen jaɓuɗo e saliɗo lakka wonandema habduno ko maccuɗoma allahuma ya allah lamani ala ha ɗo lima atayta ummo okkorɗa yo allah okkore yo allah okkore ndenda nangal moƴƴeriji makko aduna e lahara amin wala mu'tiya ala kadi okkoro lima manata ummo ɗawɗa yo allah dandu en kadi o ɗawde en ndenda nangal moƴƴeriji aduna e lahara musidɓe julɓe wala yanfa'u nafata kadi dal jaddi jomiraɗo teddungal min kal jaddu kama teddungal rawa muslim ɗo kadi koko jangete ɓa on tigui ɓantike karuku kono toujours du'a daɓɓo en hewtoya joni haray ko on ɗon ɓuuri handude toujours si on tigui no julnude haray oɗo ko ɓuuri laɓede min naali o duwaka wadde de simo julnude kono ko ɓuuri laɓede ko hara ko kanko tuguni juulude rawahu muslim
wana bine ibnu abbas radiallahu taala anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo make umirtu mi yamirama an asjuda nde mi sujjata ala sab'ati azumin e dow tere jeeɗiɗi lal jabhati e hoore tinde nden wa ashara ɓe sappi bi yadayhi ila anfihi ɓe sappori jungo maɓɓe gon faale ka kinal maɓɓe o andi ka inna ɗon tere jeeɗiɗi ko tinde nden e kinalngal hawtidira wiya goho par ce que ɗum fof ka hoore woni ɗum woni goho sa ɓanti sa sujji tinde nden tun a ɓanti kinalngal ngal mema leydi ndin haray a sujjal no wi'irano kono noon sa waɗi kinalngal tun kadi tinde nden memal ko tinde nden e kinalngal lappo ka leydi newe ɗen ɗiɗi ka lappo ka leydi woni tati koppi ɗin ɗiɗi tuggo ka leydi woni joyi e sera koyɗe ɗen ɗiɗi bimana kolli ɗin kolli koyɗe ɗin ɗin kadi jicco ka leydi woni jeeɗiɗi ne laaɗo maki ko hoore ɗum ɗo mi yamira sujjugol wani ibnu bahina radiallahu taala anu anna nabia sa sallam kana ɓe laatike ida solla si ɓe juulude wa sajada ɓe sujji farraja bayna yadayhi ɓe sendidira hakkude juuɗe maɓɓe ɗen ɓe mana ɓe mogotako si ɓe julde ɓe mojotako ƴetta juuɗɗen takka e becce ɗen ɓe mana ɓe lancitayno juuɗe ɗen ɓe ittayno juuɗe ɗen kono noon allahumma si yimɓe ɓen no ɗuuɗi wona beeya wi a fonta gabatti ma ɗin ɓitta yimɓe ɓen la darara wala dirara lorrugol goɗɗo ala lorregol ala ka dina si yimɓe ɓen no ɗuuɗi hiɗa wawi mojade juulaɓe mana takka juuɗe maɗen e ma fiita lorruɗimo maɗa ɓen ella ala ko andi ngol masi ko antun juulude ma sina antun kono place on no yaaji haray ko fontugol gabitanji juuɗɗen ɓuuri moƴƴute wo nelaɗo no warray noon hatta yabudu ha feeña bayada ibtayhi dane daneri leynoki maɓɓe ɗin alegoyi hiɓe fontayno gabitanji maɓɓe ɗin ha hakke ko jungo ngon e beccal ngal pasodiri hara siɗa ɓawa maɓɓe arata suti leynoki ɗin muttafaqun alayh wa anil bara ibn azib radiallahu taala anhu qala amaki qala rasulullah sallam nelaɗo maki ida sajatta sa sujji fa da kaffayka ittu newe maɗa ɗen e waɗu newe maɗa alegoyi ti foccu newe maɗen meminɗe leydi ndi war famir faɓay ka ɓanta sogone maɗen ko andi ngolma ko be newe ɗen ɗiɗi lappo ka leydi haray kadi sellata ko ɗum woni ka lappa sogone maɗa ɗen no newe ɗen lappori no haray sogone ɗen koye ɓante rawa muslim wan wayili ƴettama e wayil bun hajar radiallahu taala anhu anna nabiya wonde annabajo sallah sallam kano laatike ida raka si ɓe ruƴƴi farraja ɓe sendidiray kadi bayna asabi hakkude kolli ɗin mana wo si ɓe sujji ka sujudu woɓe muɓidirta kolli ɗin o haray ɓe lancitiɗi si ɓe waɗi ruku kan afwan ka ruku wo ɗon haray ɓe lancitay kolli ɗin ko fi on noon ɓe lancitirtaɗi ko fi ɓe wawa jogade beleru ndum moƴƴa andi si wona ɗum jungo ngon ɓowray haray woni pagay ka yulde jogo tum ɓowra cippo jogo tum ɓowra jippo kadi watta haray woni pagay wo so tawi woni ka ruku woɓe lancitayno kolli ɗin fi hondu kala tamir ka woniri ka hoore howru wa ida sajada amma noon si ɓe sujji damma saabi aw ɗon ɓe hiɓɓidira e kolli ɗin ɓe fonta ɗi las ɓe fewtina ɗi ka qibla rawahul hakim ko imam hakim woni ko filli hadise on wana aishata ƴettama enene mi aicha radiallahu taala anha qalat ɓe maki ra'aytu mi i rasulullah nelaɗo on sallah sallam yusalli ɓe juulayno mutarabbi an hiɓe waɗi mutarabbi o ko wiyete mutarabbi mana ko jooɗagol tekko woɓe yino nelaɗo hino juula si ɓe jooɗike ka tayyama ɓe jooɗike ka hakkude sujudeje hara wa'ano expliquelirno ɗen noon nane wara ɓe jooɗoto hiɓe woni mutarabbi ɓe mana katte kaare ko ɗum woni jooɗagol tekka koyɗe ɗen ko ɗon ko fanda nene aicha maki womi yino ko andigol e nden jonde ɗon kadi nde harma kono ko ɗe jonde to hani rawahu nasai wa sahahu ibnu khuzaima wani ibnu abbas radiallahu taala anhu anna nabiya wonde annabajo allah sallah sallam kana ɓe laatike ɓuuli ɓe makayno bayna sajadatain hakkude sujudeji ɗen ɗiɗi allahumma hfirli warhamni wahdini wa afini warzuqni haray o du'a ɗo hino hana waɗede hakkude sujudeje ɗen du'aji goo kadi no toon harana o kala ɗi on tigui addi haray no labba kono oɗo hino jeeya e ɓurɗo lollude rawahul arba'atu illa nasai lafsu kongo ngolli abi dawuda ko nande abi dawuda sahahul hakim sellin hadis on alhadis 300 hadise temeɗɗe tataɓo on ila fuɗɗiɗen deftere nden wan maliki ƴettama malik ibn al-huwairis radiallahu taala anhu annahu no nelaɗo allah annahu no kankoro annabiya wi annabi jal sallah sallam yusalli ɓe juula fa ida kana si ɓe laatiki wo fi witirin ka witiriɗe min salati immorde julde maɓɓe nden ɗon lam yan haɗo ɓe maƴata hatta yastawi ha ɓe fotodira qa'idan ko ɗum woni ko ɓe jooɗiɓe rawahu al-bukhari wan anas ƴettama anas bun maliki radiallahu taala anhu
annan nabiya wonde annabaji sallallahu alaihi wasallam ganata be adi qunutu shahara lewru bada ruku'i ɓawo ruku yadu tawi hiɓe du'o hiɓe huɗa legoy ala ahaya'in e hoore quartier hungo min ahaya'il arabi e quartier ji arabuɓe lorruɓe ɓe ayɓe mabɓe summa taraka refki ɓe acciti muttafaqun alayh ko andi ngol en qunutu waɗete kono o qunutu wallahi wonano woɓɓe goo fandori waɗugol qunutu on si jangi fatiha on jangi si mola gayni ka darde sakkitorde subaka deƴƴa ɗon noon nane qunutu ko yankinagol kamɓe noon ɓe wadde sirru sondagol e yankinagol na gotum ko wiyete qunutu dey mo sunna faami on faandi ko wiyete kon qunutu ko waɗete ɗon ka witirire himo waɗe fana himo waɗe alansara kono honno o waɗirte himo waɗe subaka ko si on tigi juuli waɓutu on ma julde sunna nde ha gayni darde sakkitorde nden siko fana siko alansara ko foto ko geeƴe siko juma siko witiri fof no selli ka waɗe na fi ɓay ala wadde no selli on tigi ɓanta juɗɗen ka si waɗi ruku sakkitoro on ɓanteke waɗa du'a on ɗon yaha sujjoya ko ɗum wiyete qunutu anda ɗon wonelaɗo laati keno hiɓe waɗayno ɗum ɓe waɗi ɗum lewru hiɓe huɗa quartier ngol ko andi ngol en gaño si lorri julɗon lorri dina kan hino selli ka huɗa kono noon haɗa tiiɗi dey lorra kan e andi ngol en kadi o qunutu wona daiman wa abadan o waɗete mi mana ko sey en yii probléme mo hulɗen ma yii faale mo faala ɗen waɗen qunutu yankinano ɗen Allah jeejemmo wala yahmadu waddara goto nina hawa sifa hadis min waji akhar wa zada o ɓeydi fa amma fi subi amma kasbaka falam yazal wo ɗon noon ne laaɗo accali few ɓe serali e qunutu ɓe waɗa qunutu hatta fara gaddune ha ɓe serte aduna wa anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ɓe laatike la ya qunutu ɓe waɗatano qunutu illa ida daa li qawmin so wona ara ɓe du'anade yimɓe aw ala qawmin ma hiɓe huɗude yimɓe wo ko ɗon ɓe waɗayno qunutu gotel e ɗiɗo ɗiɗi sahaw ibnu Khuzaima wa an Sa'd ibn Tariq al-Ashja'i radiyallahu ta'ala anhu qala o wi qultu mi wiyani li abi dawuda ya abati ko yo baba innaka an baba qad sallayta khalfa rasulullah antiga juuli ɓawo ne laaɗo a sifantake no ne laaɗo juuli wa Abubakar wa Umar wa Usman wa Ali ene baba afakano yaqunutuna fil fajr eɓe no laatike hiɓe waɗayno qunutu ka subaka kala ne laaɗo maki ay bunayya ko ayo ɓiɗɗam mudasun ɗum ko fuɗɗita ɗum konko yiyatano dare ka subaka ɗon si janggama hewti ka darde sakkitorde imamu on deƴƴanana fof no soodi to piiji ɗon o wi ɓiɗɗan ɗum koko fuɗɗita ɗum waɗal fewndo ɓeeɗo fo rawol hamsatu illa aba Dawud wa anil Hasan bun Ali radiyallahu ta'ala anhuma qala o wi Allah mani jannilan rasulullah nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kalimatin konguɗi aqulu hunna ɗi mi wolata fi qunutil witri eno ɗo qunutu witri ko duwa wolede ko wonelaɗo jannilan qunutu witri komi jangata allahumma hdini fi man hadayta Allah fewnidan e ɓen ɓe fewnuɗa wa afini fi man afayta yafodalan e ɓen ɓe yaafiɗa wa tawallini fi man tawallayta fewtinalan e nder ɓen ɓe fewtinɗa ko moƴƴi wa barik li heɓɓi waɗanalan barke fima ataytan e kala kokkoɗalan waqini dandalan sharra ma gadada kala bone mo ñawɗa fa innaka anta gadida ñawo wala yaquda alayka ala ñawo ka hoorema e ma innahu ko woni la yadillu ala hoynowo kadi man walayta omo tiddinɗa tabarakta amawni a towi a barki rabbana jomen wata alayta a towi ɗum ɗo hino jeeya e du'aji watte ɗin ka witirire e goɗɗigo e kala faaleji ma aduna fima e julɓe ɓe e ko hulɗa rawal khamsa wa zada tabarani ɓeydi wal bayhaqi wala yaizu ala tadino man adayta on mo hoynuɗa on mo accutuɗa zada nasai ɓeydi min wajhin akhara fi akhiri wa sallllahu ala nabiyina on tigui ala nabi on tigui watta ɗon salatu ala nabi ko ɗum ɗo selli ɓunutu ka witiri ma ka juma ma ka woni wo ka woni watta ɗon noon faale jeedetiɗi walil bayhaqi an ibnu abbas radiallahu taala anhuma qala ma kana lariki rasulullah nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam yo allimunamo jannayno min du'ana ɗo ubihimo min du'orto fil kunutu ka wunutu min salati subuhi murde julde subaka wa fi sanadino e togorde nden da'afullohere wa an abi hurairata radiallahu taala anhu qala maka qala rasulullah sallah sallam nelaɗo maki ida sajada ahadukum si goɗɗo e moɗon sujji fala yabruku wataw fuko kama yabrukul bair wono mbabba fukorta wal yada yo waɗu taho yada e juuɗe makko ɗen qabla rukuto bo tawi ko adi koppini akhrajahu salasa kota toɓɓen ko yaltini hadis on ko andi ngol ɗen ɓe o hadise ɗo kañum ko holli haray ko yarugol juɗɗen ɗen ɗon ado hewtinde ɗen ɗon leydi ɗin noon si jiccora koppi ɗin ko ɗum ɗo ɓuuri sellude en yoyayno hadise yeeso holluɗo ko koppi ɗin duwa adede jiccede si adda juɗɗen haray on hadise kadi no woodi waɗoɓe ɗum ɓen kadi no mar dalil kono haray ko ɓuuri labede kon
ko yarugol jugginora juɗɗen soɓɓinora juɗɗen jiccora juɗɗen noon si hewtina koppi ɗi leydi ndi wa huwa aqwa wo ko oɗo hadise ɓuuri tiiɗude min hadis wa'il di hadis wa'il bun hajar on hadis wa'il bun hajar on kanko ko inni wo ko ya adoru koppi ɗin si watta juɗɗen radiallahu taala anhu o wi ra'aytu mi annabiya sallah sallam ida sajada simu sujjude waɗay taho wo rukbatay koppi ɗin gableday ko adi juɗɗen ko hadise abi hurayra on ɓuuri sellude hadis wa'ili on no jomiraɓe gande ɓen warri noon ɗo nami abdoullahi kala andon ko deftere nde ahmadou bun hajar windi adenjo dina kelluɗo ngaari dina mo windi andanɗa hoorema o hunjorno qur'an hari ko mo duuɓi jeeɗiɗi o gayni hunjade qur'an ko on woni ko windi ko wonɗen janngude ɗo akhrajahu al arba'atu fa inna li awwali no wodani hadise arano shahidin seede min hadisi ibn umar radiallahu taala anhuma sahahahu sellinimo ibn khuzaima wa dakarahu al-bukhari bukhari no janti hadise mo allah kan wengimo maro ufan darnimo wa an ibn umar radiallahu taala anhuma anna rasulullah nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kana ɓe laatike ida qaada si ɓe jooɗanike li tashahhudi tayya on wada yadihi l-yusra ɓe aɗa junngo maɓɓe nanongo ala rukbati l-yusra ka hoore horu maɓɓe nanuru wal yumna junngo ñaamango alal yumna ka hoore busal kadi ñaamal ɗa kadi ka hoore busal nanal na ka horu afwan wa aqada ɓe tama 53 capanɗe joyitati ko ni woni capanɗe joyitati min ni kono on sutaki ko ɓe waɗen explication ni ko fontugol sappurdu ndun e hondu ngurdu ndun ko ɗum wiyete tamugol 15 honno inete capanɗe joyitati fonta sappurdu ndun ha gayna sapporandu kulli tati yiɗi hedditiɗɗin ɗin ɗon honno innete ñobbaɗi ƴetta hondu ngurdu ndun dewta hoore hondu hakkunderu ndun mi mana hondu mettirdu juuri ndun menen ko noon min wi'irta ndu ko ɗum ɗon wiyete tamugol capanɗe joyitati wa ashara ɓe sappori bisbihi saba e kolli maɓɓe ɗin jeeɗiɗi rawahu muslim tafsir on no juuti ɗon moƴƴa fi explication ɗum ɗon on ɗum ɗon on yahay ka tafsiru ɓeydo yaññade toon wa fi riwayati lahu no ari filla e makko wa qabada ɓe tama en asabiyahu kolli maɓɓe ɗin kullaɗi fab hondu gordu o hedditiɗe o ashara ɓe sappora billati talil ibhama ndun hikkindu gordu ɗum woni sappordu o hedditiɗi fo ɓe tama ɗum kadi hino selli wa an abdullah ibn mas'udin radiallahu taala anhu qala o maki iltafata ilayna rasulullah nelaɓe yeƴƴitano amen fa qala ɓe maki ida sallahadukum si goɗɗo moɗon no juulude falyaqul yo wi'u so hewti ka taya yo attahiyatu lillahi wa salawatu at-tayyibat assalamu alayka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ɗum ɗo en ala firde en fof eɗen hunjifiro ɗum ɗon go o wara si goɗɗo e moɗon no julde haray so hewti ka tayya ko ɗum ɗo hani jangude summa yatakhayyar so waɗi o du'a ɗo o gayni nelaɗo maki yo suɓo min addu'a immorde du'aji hedditiɗɗin fof a jabahu ilay kala ɓurɗo mo welde fayadu o du'ora on ɗon o ɓeydita hoore oɗon kono toujours noon hara kadi o waɗi salatu ala nabi on taho muttafaqun alayhi wa lafdu lil bukhari waɗinna sayno kana sa e kunna min laati kena qulu meɗen innayno qabla an yufrada alayna tashahhudu ko adi tayya on fardede hoore amen ara meɗen wawlayno ɗum ɗo wali ahmad hino ka ahmad anna nabiya wonde annabi jan sallah sallam allamahu tashahhuda o jannimo tayya wa amarahu o yamirimo kadi an yuallimahu nnasa nde o jannatamo yimɓeɓe wal muslimino ka muslim an ibnu abbas radiallahu taala anhuma qala o maki kana laatike rasulullah sallah sallam ne laaɗo allah yuallimuna himo jannaynomi attashahhuda tayya on attahiyatu almubarakatu assalawatu attayibatu llah en ɗo kadi ko façon tayyago hondi tayyaji ɗin umra wiyan woodi ousmane wiyan woodi mi manamo ousmane emo oumar emo ali emo aboubacry fof no toon ɗi fof ɗi silli ila akhiri aka sakkitorde wa an fidalata bun ubayd radiallahu taala qala omaki sami rasulullah sallah sallam nelaɗo allah nani rajulan gorko yaɗohimo duwo fi salati ka nder julde makko tawi noon kanko lam yahamidillah o yettali allah taw wala mi salli ala nabi o juulali annabajo allah sallah sallam fa qala nelaɗo maki onon ɓe yimɓe no hawji ajila haada oɗo kadi hawji goɗɗo waɗa tatu a waɗali tayya on taho yetta allah waɗa salatu ala nabi komo waɗi ɗum ɗo a gayni ɗon o duwano hoore makko summa da awretti nelaɗo noddi mogoy ɓe accali fa qala ɓe maki nani warrete nani ko hawjuɗa o ko woodi ko faalaɗa torade allah ma ko hulɗa ko faalaɗa molade allah o ida salladukum si goɗɗo moɗon juuli falyabda yo fuɗɗor taw bihamdi rabbi yettugol allah wa sanayi alay e mantugol mum
summa yusalli refti o juulano ala nabi sallallahu alaihi wasallam ay hore annabaji Allah so gayni ɗiɗo ɗiɗi summa yadu refti o torono bi masha kala ko fala e moƴƴereji adna e laara dagiɗi yalla ala rawa ahmad wa salasa wa sahahu tirmidhi wa ibn hibban wal hakim wa nabi mas'ud al ansari radiyallahu ta'ala anhu qala maki qala bashir ibn sa'd o do wi ya rasulullah amarana allah alla yamirimi an nusalli alayka nde min juulata e ma nelaɗo fa kayfa nusalli alayka kono min juulirta e ma ɗum ɗo mapinimi fa sakata nelaɗo deƴƴi ko ɓe deƴƴi mana ko ha wahayo jippoɗo andi qur'an no haalani en nelaɗo layante go anil hawa ɓe yewtata ko welata ɓe in huwa illa wahayun yuha ɓe yewtata si wona wahayu wahinaɗo e maɓɓe ɓe deƴƴi allah addi wahayu suma qala defti nelaɗo make e yo hino allah andi nilan ko woloton nani ɓolu wiye jolugol en on wata ƴette jonni toon allah subahana taala hino ko wolo toon kon sen faami firumu en anda e haraygo mo woli ɗum ara o juulali e nelaɗo mi mana ko neli allah yo allah juula e nelaɗo allah juula e nelaɗo no ha gayna baraji koye ɓato kon allah ƴetta jonne ɓay o mara kanko haaju e baraji nelaɗo ma kino ko wat toon ko ɓolu wiye allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wassalamu kama ullimtum hande kadi on tigui salmina kama ullimtum wono andudina kan noon ko ɗum ɗo woni juulugol e hawre nelaɗo rawa muslim e riwayaji goo e qissaji goo e sihaji goo ɗi tawatana ɗiɗo ta ɗin toon kadi no selli kon ko ɗo ɓuuri wa sada ibnu husayma ɓeydi fi so wona fi kala no woodi e wi'itiɓe ko julɓe hande ta kamɓe hiɓe añi o salatu ala nabi ɗo ɓe faala kam ko salatu ala nabiji goɗɗi yoɓe mari e yimɓe ɓe wattu yiili de allah rewirtake no famirɗa no ma no finirɗa tawirɗa noon ma no faaliraɗa noon kono allah faalira noon o rewirte siko yo ƴettu e ari riwayago ɓay o inni fa kayfa nusalli alayka kono min juulirta e ma ida nahnu sallayna alayka si meɗen julde e ma fi salatina ka julde amen nelaɗo jaabi noon ɗum ɗa wana ɓe hurayrata radiallahu taala anhu wala o maaki wonde qala rasulullah sa sallam nelaɗo allah maaki ida tashahada ahadukum si goɗɗo e moɗon no tayyade falyastaid billah yo molor allah min 40 piiji nayyi si goɗɗo e mon naati ka tayya o taw salmi ha molora ɗiɗo piiji nayyi yaqulo wi allahuma ya allah inni min awdu bika mi molorima min adabi jahannama e mode lettede jahannama dandan ɗum wa min adabil kabre letteyte kabru woni ɗiɗi dandan ɗum wa min fitinatil mahya e fitina kala ko woni e gurdawal mamati e mayde dandan ɗum fitinaji kan no woodi ka gurdam fitinaji ka fewdo mayde kadi no woodi woni tati wa min sharri fitnatil masihi dajjal e bone oɗo wiyeteɗo masihu dajjal en addi qissa oɗo ka qur'an hara en watadude qissa makko ɗo kala tawɗo jentaki tafsir qur'an o mémorie mum on no woodi yo heto sooda kala tawɗo e honno innete jentaki tafsir on ka qur'an fi humpitagol masihu dajjali yo noddu ka numéro téléphone ji an hara en wawa humpodirde bere komi faami koye muɗum inchallah haray numéro téléphone ji ɗin e hinuɗi 67 60 53 09 63 60 53 09 68 60 53 09 60 60 53 09 muttafaqun alayhi wa fi riwayati li muslim ino riwaya muslim wonde ida faraga ahadukum si goɗɗo e moɗon gayni min attashahudil akhir tawi sakkitoron few lutti salmingol haray yo moloro noon allah e ɗi piiji ɗo nayi on abi bakrin as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu annahu no nelaɗo annahu kanko qala o ma kanili rasulullah sallallahu alaihi wasallam o landi ke nelaɗo lego en nelaɗo kanko ababakari alle min ɗo faala ya jannan du'a an du'a adu bihi fi salati mum du'orto ka julde an fa qala nelaɗo maki aboubacry jentom no jandema du'a ala ɓurɗum moƴƴude ɓol wiyu allahumma ya allah inni min zalamtu nafsi mi toñi hoore an eppa zulman kathiran toñi e ɗuɗude e allah wala aghfiru dhunuba andila ala yaftoɗo bakkato illa anta si wona an mi torkema allah ta ndar ko woni ɗum faghfirli yafala maghfir yafuye min indi kay modde kama warhamne yurmeɗe ala innaka allah antal ghafurur rahim watafanu alayh nelaɗo tinɗiɗi ɗum ɗo aboubacry ɓe watta ɗum ɗo ka taya est ce que enen kadi en tindinoraka ɗo wallahi enen kadi en tindinama dina islam ko dina yajuka wan wa'il ibn hajar radiyallahu ta'ala anhu qala maki sallaytu mi julima annabi wonde annabaji sallallahu alaihi wasallam fa kana nelaɗo maki laati yusallimu salminayno an yaminika ñaamo maɓɓe ɓe maka assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kenen wan shimali kanana maɓɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu rawahu abu dawud bisnadin sahih ɗum ɗo kadi ko min ahayanihi o andi en feƴƴino ahyanu go goto
ɗo kadi ko jeeɗa hen na ñande o ñande ya wi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kono kenen ngo hiɗa hani wattude wa barakatuhu kenen si neeɓi ha wono wirɗen noon ko ɗum woni ko ɗum woni ɓawto ka fensitande me en ɓawto wanen Mughira ƴettama Mughira won Sha'ba ɓiɗɗo Sha'ba radiyallahu ta'ala anhu Allah welemo anna nabiya wonde annabajo Allah sallallahu alayhi wa sallam kana ɓe laatike e goluɓe ma kayno fi duburi kulli salatin maktuba e kala batte julde farida heɓe ma kayno si ɓe salmini ɓe gayni la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd wa minkal jadd ne ɓaali ka jannguɗen ɗum nane ɗum haɗi firen muttafaqun alayhi wan Sa'd bun Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ɓe laatike yata'awwadu bihinna heɓe molorayno e ɗi piiji ɗo dubura kulla salat kala julde farida allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli allah mi molike ma ya dandan ko ete ko gudda wa a'udhu bika molori min al-jubni e kullu reedu wa a'udhu bika molorima min araddinde mi ruttete ila ardalil umuri faade ka ɓuuri jasude e gurdan ko ɗoni nawya ha hara hunde anda wa a'udhu bika molorima min fitnati dunya probléme ji aduna wa a'udhu bika molorima min adabil qabr e letteyide nelaɗo hino molorayno allah e ɗiɗo katayya rawahu al-Bukhari an kadi hiɗa heɗa ya akhi wallahi ɗa heɗa ala mi alama wiide an kadi ya wattu ɗum ko hiɗa heɗa an ko ɗum tun mi haalanayma an wan Sawbana radiyallahu ta'ala anhu qala maki kana laatike rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan sarafa si ɓe gayni ɓe woncitike min solati murde julde maɓɓe nen ɓe maka astaghfirullah salasan laabi tati wa qala ɓe maka allahumma anta salam ka salam tabarakta ya dal jalal wal ikram rawahu Muslim wa nabi hurairata radiyallahu ta'ala anhu an rasulillahi ko ƴetta e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam qala ɓe maki man sabbaha Allah kala subbo hinaniɗo Allah dubura kulla salatin batte kala julde farida salasan wa salasina capantate e tati wa hamidallah o yetti Allah kadi salasan wa salasina wa kabbara Allah o wi Allahu akbar salasan wa salasina capantate e tati hara noon na ɗayni tagol subhanallahi ha timma 33 naygo suba lakbar lamdillah woɓɓe hey woɓɓe wallahi so yino waɗa adkar haray no way wano seconde maƴirta tun e nder montor moño haray ɗum ɗon ko ɗayni wallinen hundukkon yaada e hundu nun ta ɗen andi no wonɗen kontide no ha timma mi torike en wota en jam fito hande kadi nelaɗo ma kala wolɗo ɗum ɗo ha gayna wa qala tamamal mi a woli ko timminita kon temedere o andi 33 fois 3 99 kala wolɗo ɗum ɗo ha gayni watti ɗon timminir ɗum temedere on la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir nelaɗo make ghufirat yafete khataya bakkatuji makko ɗi ndendagal wa in kanat hay siɗi laatike hakkekkuɗi ɗuuɗi misala zabadil bahari hidi fota e ngufo bahar on ɗuɗude ɗe andi noon no ngufo bahar on honno ɗum wayri ɗuɗude wasi tawi bakkatuji makko ɗin ko noon fotata Allah yafoto e musidɓe julɓe hitta en jooɗude e dolle bakkatu e hino no ɗum ya forte e hewre facile ta e rondoto ɗum yaaden tawa en ka Allah ra e marsinali yo Allah dandu en amin rawa Muslim wa fi riwayatnare fillahi ukhra goɗɗo goo anna takbira wonde Allah akbar jiɗin 34 ko capantati e nayyi kono fof ko tate e tati on ɓuuri sellude wan Ma'ad bun Jabal radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu bima kanimo usika mi wasike ma ya Ma'ad la tada anna wata accu few dubura kulli salatin batte kala waɓutu faridde anta gula nde wiyata allahumma inni ala dhikrika shukrika husnu ibadatika Allah mi torikema walla mi wona jantotoɗo indema saabu kala jantotoɗo inde Allah o marsini e yetto nemaji maɗa ɗin okkoralan kadi labigol rewgol ma elaɗo ma kani ma aada wata o accu ɗum ɗon fo fiw ko satti o enen kadi sikki en laaɓanama reedu ɗon en nani ɗon enen kadi ka rawa Ahmad Abu Dawud an-Nasa'i bi sanadin qawi wa nabi Umama radhiyallahu ta'ala anhu qala maki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki man qara kala jangoɗo ayatal kursi dubra kulli salatin kala batte kala julde maktubatin farillare lam yamuna o haɗata oɗo sakkotako oɗo min dukhulil jannata natugal aljanna illa al-mawtu sona maygol yo Allah newinan en ɗum rawa an-Nasa'i wa sahahu ibnu Hibban wa zada ɓeydi fi ɗum no ɓeydi ɗum at-Tabari wo on tigi watta kadi wa qul huwallahu ahad wan Malik yettama Malik ibn al-Huwairis radiyallahu ta'ala anhu qala o maki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki sallu kama ra'aytumuni usalli juule no yirɗon noon miɗo juulira ko honno noon yirɗe nelaɗo no juulira en wuri daale e maɓɓe
seedewal ko watten ka tele no nelaɗo juuliri e mum daren ala ko honno ko firi koye janngude e defte buluku e riyadu salihina e minhajul muslim e defte selluɗe ɗe ashmawiya en muqaddimatul isi en akhdari en e mulakhasul fikre ko nantata e ɗe sahih bukhari sahih muslim janggen ɗe yenno nelaɗo juuliren noon وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماكي صلي قائما juulu hiɗa dari ɗum tawi ɓe yehi darugol mo oɗo wiyeteɗo imrana tawi mo nawni ko ɗum sababu hadise on andi hadise aje goo no mari sababu ɓe maki fa lam tastati sa wata daro juula fa qaydan juulu hiɗa jooɗi fa lam tastati sa wawata fa ala janbi juulu hoore becce maɗa e rawahu boukhari bimana juulu hiɗa waali kono ko interdit yo goɗɗo sujju e hoore newe mum ɗemma e hoore ngawlu hum ɗon sella man jabir ƴettama e jabir radiallahu taala anu anna nabi onde annabaji allah sa sallam qala ɓe makani li maridin nawnuɗo salla ala wisadatin wonnoɗo julde e hoore ngawlu hum woɓɓe goyno inni ko imrana tigui farama biyanelaɗo ɓay hewti tun jaɓi kum feri o qala ɓe maki nani salli alal ardi juulu sujja kawre leydi ini so tata siɗa wawi wayilla so wona ɗum fa awmi iman eɓɓugol waji al waɗa sujuda ka sujudu ma o akhbata haray mo ɓuuri jultude min ruku ika di ruku maɗa o rawahul bayhaqi bi sanadin qawin walakin sukoni saha o sellini abou hatim waqfahu darnugol